Saudara aktivis Global Smooth Flotilla dipaksa berlutut dengan tangan terikat oleh pasukan keamanan Israel. Rekaman video memperlihatkan para aktivis dipaksa berlutut setelah Israel mencegat hampir 50 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza di perairan internasional. Pihak Israel menuduh para aktivis ini menyebarkan teror, bahkan Menteri Transportasi Israel menyebut seharusnya para aktivis mendapat hukuman penjara. Global Smooth Flotilla mendata bahwa lebih dari 420 peserta dari 40 negara telah ditahan dan jadi sasaran kekerasan setelah diculik secara ilegal di laut. Video para aktivis yang ditahan telah menuai kecaman dunia, termasuk Indonesia. שום קשר לזה הומניטרי, הם מגיעים מסוממים עם אלכוהול, תומכי טרור, כדי לנסות ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל, לפגוע במצור הימי, תומכי טרור וקומם בכלא, אנחנו נחזיר אותם כמובן חזרה לארץ מוצאם. Selain menahan aktivis, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencemooh para aktivis saat berhadapan langsung di kapal kemanusiaan yang ditahan di pelabuhan Ashdod. Ben-Gvir menyebut bahwa aktivis ini berangkat untuk menjadi pahlawan dan mengomentari kondisi para aktivis yang gagal dalam misinya. Video tersebut bahkan memicu kemarahan di dalam pemerintahan Israel sendiri. Tindakan mengejek dan mengikat tangan aktivis seperti penjahat dikecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Netanyahu juga telah memberikan instruksi agar para aktivis dideportasi sesegera mungkin.